بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. Bu bir suradır ki şonu biz nazil ettik. Ve şonda bar ahkamlarını emel etmegini farz etip lazım aylandırdık. Ve şol surada roşan o aşkar ayetlerini ki hükümlara delalet et yardılar nazil ettik. Şayet siz pend alıp vağızlanarsanız deyip. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Zina etdiyen hatın ve zina etdiyen şoların her birine 100 gamçı vurun. Ve sizleri şol iki zina etdiyenin barasına rahm ve şefaqat tutmasın Hudaýyň dininde. Eger siz Hudaýa ve kıyamata imanınız bar bolsa ve musulmanlardan bir neçe cemaatlar hazır bolsun şolara azap berilen wagtynda. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Zina etdiyen öz nikahını almaz, meger zina etdiyen hatyny alar, ya müşrik hatyny alar. Ve zina etdiyen hatynla hiç kim nikahlap almaz, meger zina etdiyen alar, ya müşrik alar. Bu zatni mümin adamlarga haram edilenler. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. Bu oltor adamları ki pekide hatınlara zani deyip fök yerdiler. O şoňa da 4 şahitleri de yoktu. Pes şol fökýänlere 80 gamçy urun. O şolaryň şahadetini herkes kabul etmän. O şolar fasıktırlar. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Meger oltor adamları ki şu tariqa halqa töhmet etmekden ve zani deyip fövmekden tövbe edip özünü ıslah edipdi. Pes tahqiq Allah tebarek ve taala gafurdur, mağfiret eder ve rahimdir, bendelerine rahmeder. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. Bu oltor adamlar ki öz hatınlarına zani deyip fök yardılar, o şolar üçün şahid o govah da yoktu, meger özleri bardı, özlerinden başka şahitler yoktu. Pes şoların birinin şahadeti 4 mertebe Huda bilen qasam içip aydar, kimin aytdiyan zadymda dogurçudur men deyip. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. Ve 5-nji mertebede aydar, Hudaýyň lanety maňa bolsun eger men ýalançy bolsam deyip. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. Ve hatyndan azabı def edip ayrar 4 mertebe Huda bilen qasam içmegi şol ýalançydyr deyip. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. Ve 5-nji mertebede aydar Hudaýyň gazaby maňa bolsun
eger şol är aýtýan kefinde dogruçy bolsa diýip. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وeger Allah tebarek ve Taala'nın size fazl-ı keremi ve rahmeti bolmasady ve Allah tebarek ve Taala tawban kabul etýän ve tamamy işlerinden hakim bolmasady, onu vasf